Jel su laseri opasni? Ako imate ovakav, definitivno ne. Ekipa 90-ih ih poznaje. Ali ovo... Ja ovdje imam limenku od jednog energetskog napitka i želja mi je napraviti laser koji može taliti aluminij. Da li je to moguće? Vidit ćemo. Uglavnom, aluminij se počinje taliti tek na 700 stupnjeva, do duše 660 mu je početak taljenja. Da, nije baš da dobro ovo izgleda ovaj flaši, ali iskreno mislim da sad skida boju samo. Da li se isplati raditi sa laserima? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Kogod dođe na tu ideju, ideja je glupa, nemojte. Doduše, meni samo me je malo previše ovo snage i malo imam previše respekta prema tome da nastavim. Ovu stavit ću na neko vrijeme radnju sa laserima, neke druge stvari ću raditi. Vidimo se.